Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure ibagezo amakuru atoso yabarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu kuri udukurikiye bwa mbere akaniko kanya keza ngufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigiye intekerezo rya kane mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo by'umwihariko ku mirongo imbere y'urugamba ndetse no mu zindi operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa. Turaza kandi kureba mwavugwa mu gisirikare, reka tubabwire ivyo turi buze kwibandaho mu buryo bwiramvuye, tubanze tubibabwire mu mfunyapfunyo maze nyuma tuze kugaruka tubiramvura twumva ndetse tunareba kantu kandi turaza kugaruka muri amakuru kwifatwa ndetse n'ifungwa rya Masunzu ndetse n'uwitwa Patrick Sasa na Rohora imbere kuri ubu bamaze kujya mu mazi abira bitandukanye rero n'ibimaze iminsi bigaragara aho bitangazwa ko kuri ubu hamaze kumenyekana amakuru akomeye aho bikekwa ndetse bikanavugwa ko ubazira kuvugana nabo muri M23 ndetse na Joseph Kabira Kabange. Turaza rero kumva ibiri kugenda bitangazwa ndetse n'umugambo ukomeye bavugwaho bafatiwemo tuze kubireba. Turaza kandi kubabwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nitugera mwarabana n'ububanyi n'amakungu turababwira ko yahagaritse burundu muri basketball abitabiriye Giants of Africa i Kigali. Turebe impamvu ndetse nuko byagenze mwarabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabwira ko abanyamategeko hafi 400 batsinze ikizamini cyo kuba abacamanza mu bice bigenzurwa na AFC. Benshi nyuma y'uko abonye ibingi baravuga bati ese AFC igiye gukora barakanization bihagaze gute? Turaza kureba iri gutangazwa, turebe kandi cy'abasasanguzi mpuzamahanga batangaza kubijyanye no gushyiraho inzego z'ubuyobozi mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe icyo bishatse kuvuga ndetse nicyo nikigiye gukurikiraho. Turaza kubyumva nituza kugira mu makuru arabana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu naho mwarabana n'umutekano. Turabwira ko umuhari wa CMS FDP wakozanyijeho n'abarwanyi ba M23 muri territoire ya Rucuru muri groupement ya Bwito. Turaza rero kubabwira uko vyagenze, turabiri kubera muri izi quartier zegere hangaha ndetse turebe ibiri kugenda bitangazwa mu bice bitandukanye aho rero imirwano yabereye ahitwa Sisa Rubeha n'ahitwa Senki, aho rero turi buze kureba uko abaturage bamerewe kugeza magingo ya ibiro. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kubabwira ko president yatangaje ko leta ye igiye kugirana ibiganiro na M23 so bwa mbere ibi abivuze, ariko turaza kureba ibindi bishyashya byatangajwe kuri iyi ngingo ndetse n'ibiganiro Kisekedi avuga ko bigomba kuba. Turaza kandi no kubabwira ibirabana nibiriko biragenda bigaragara aho Kisekedi kuri ubu akomeje kugenda garuko cyane nyuma yuko atangaje ibidasanzwe mu birabana n'ibiganiro bya Washington DC bizatunguye abatari bake. Nabyo turaza kubyumva. Turaza kandi kubabwira ko nanga ari kunenga bikomeye icyemezo cya Kisekedi kijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi rero turaza kubyumva nabyo turabe aho biri kugenda bigana ndetse n'icyo buri ruhande ruri ko ruratangaza. Turaza kandi kubabwira ko urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu mikenke hakaba hakekwa igikorwa cya gisirikare kiri gukurura imirwano mishya. Turaza kandi nitugera mu gisata cy'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu n'abundi kubabwira ko mu Minembwe hari kubera imyigaragambyo ikomeye yamagana igisirikare cy'u Burundi. Turareba uko iyi myigaragambyo iri gukorwa n'abaturage batuye muri ibi bice, turabyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bitangazwa aho banki nkuru ya Kongo yasabye abanyekongo gukoresha ifaranga ryabo. Turareba ikibyisha inyuma ndetse n'ibindi bitandukanye biriko biragenda bitangazwa kuri ingingo. Turaza kandi no kuraba ibijyanye n'iyangirika ry'umutekano mu bice bya Uvira ndetse n'uburyo Fdnb nayo ikomeje gutanga umusadu ukomeye mu gucunga umutekano ndetse biranavuga ko Fdnb yabaye amaze kurungika
abasirikare mu gihugu cya Tanzania kugira ngo bafashe Tanzania kwikora mu bibazo bikomeye irimo by'umwihariko ndetse no ku mipaka. Bikaba bitangazwa ko kuri umutekano wakajijwe kuko hari amakuru avuga ko hari abantu ba Tanzania bari muri Burundi bashobora kwinjira muri Tanzania bahungabanya umutekano bongera imyigaragambyo, mu gihe kandi bitangazwa hari n'abanyamahanga bashaka guhungira i Burundi bavuye muri Tanzania bitewe nuko iyi myigaragambyo yabereye muri Tanzania. Bivugwa ko hari abanyamahanga bayigizemo uruhare kuri ubu bari gushakira n'uruhindo. Nivyo rero tugiye kugarukaho banywanyi, tubahaye ikaze kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye duhereye ahabereye imirwano ikomeye. Ni amakuru ari guturuka mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aravuga ko imirwano ikaze yazindutse kuri uyu wa mbere ndetse no kuri uyu wa kabiri hagati y'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMS FDP n'abarwanyi ba AFC M23. Biravugwa ko iyi mirwano yabereye mu midugudu myinshi yo muri groupement Bukombo sheferi ya Bwito mu territoire ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano ikaba yatangiriye mu bice bitandukanye nk'ahitwa Kinyankuku, ikwira ahitwa Isisa, ikomereza Rubeha, irakomeza igeza Senki, bituma abaturage benshi bahungira mu turere twari dutekanye nkuko biriko biratangazwa n'abari muri ibi bice. N'imirwano yari iteye ubwoba. Iyi mirwano ikaba yatangiye mu bice byatezwe n'abarwanyi ba AFC M23 batega inyeshyamba za CMS FDP zikorana byafi na FARDC. Kugeza ubu biratangazwa kandi biremezwa ko hari abasirikare benshi bo muri Wazalendo baguye muri ibi bikomeje kugenda biba. Kugeza ubu kandi biratangazwa ko FARDC ikomeje kugenda yohereza renfort kugira ngo izifashe aba Wazalendo barebe ko babasha kwikura mu bikomeje kugenda biba hagati muri Sud Kivu. Biravugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 4 Munyonyo 2025 naho habereye imirwano ikomeye ndetse humvikanyemo n'imbunda zikomeye mu gace kahitwa Biraro Mbiri gaherereye mu misozi y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe yemeza ko urwo rusaku rwaturutse ku ngabo za FARDC izo Burundi na Wazalendo barasaga mu bice biri hafi aho MRDP twirwaneho ikorera, nkuko amakuru atugeraho abyemeza. Nkuko bivugwa n'abaturage baho, imbunda zaturikaga mu buryo bukanganye zerekeza mu gace ka Mikenke gahana imbibi na Biraro Mbiri ahazwi nk'agenzurwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Uyu mutwe nturagira icyo utangaza ku bijyanye n'iki gikorwa cya gisirikare, ariko hari impungenge ko bishobora kuba intango y'igitero cyagutse. Biraro Mbiri ni agace gasanzwe karimo ibirindiro by'ingabo za leta, harimo iza FARDC n'izo Burundi ziri mu bikorwa by'ubufatanye mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imitwe ya Wazalendo isanzwe ishyigikiye ubuwe n'ubutegetsi bwa leta. Ibi bikaba bije nyuma yuko mu minsi heze ingabo z'u Burundi zari zasabye MRDP twirwaneho kuva mu Mikenke mu gihe kitarenze amasaha 72 bitabivyo bakakurwaho n'ingufu. Icyo gihe MRDP twirwaneho yasubije yivuye inyuma ko Imikenke ari akarere kayo, bityo ko nta gahunda ifite yo kuhava ndetse ko yiteguye kwirwanaho. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye rukaba rushobora kuba igihe cy'igice bikaba rero bishobora kuba byashyira igitutu kuri MRDP twirwaneho cyangwa se ikizamini cy'imbaraga mbere y'iki gitero gitegurwa. Bishobora kuba ikimenyetso cy'uko leta y'Kinshasa n'abafata binyabikorwa babo batemera kwimura uyu mutwe. Bikaba ari ibintu bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye. Umwe mu baturage b'Umurenge batangaje ko bari kugaragaza impungenge ku mutekano wabo n'icyerekezo cy'amahoro, cyane cyane wabo ahamaze igihe hahungabanywa n'imirwano hagati y'MRDP twirwanaho n'ingabo za FARDC nkuko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Hagati aho rero mu biri ibi bice n'ubundi abaturage bari Karungu kubera ibikomeje kugenda biba. Amakuru aravuga ko abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakoze imyigaragambyo kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 11 2025 bamagana ibikorwa by'ingabo z'u Burundi bazishinja gufunga imihanda
y'ubucuruzi no kubangamira uburenganzira bwabo ubwo kurema amasoko. Ni imyigaragambyo yatangiye mu gitondo kuri uyu wa kabiri, ikaba rero igikomeje kugeza ku mugoroba. Yari igikomeje imyigaragambyo yabereye mu gisagara cya Minembwe hazwi nk'ahitwa Madegu centre, yitabirwa n'abaturage bakomoka mu moko atandukanye arimo abanyamurenge, abashi, ababembe, abafurero baturutse mu duce twa Gakenke, Kabingo, Gahwera, Kalingi, Rundi n'ahandi hatandukanye. Abaturage baravuga ko kuva mu mezi ashize ya 2025 nyuma y'uko umutwe wa MRDP twirwaneho wigaruriye uduce twa Minembwe, ingabo za leta n'izo Burundi zashinzwe zatsinzwe zigasubira inyuma, zishinga ibirindiro ku mihanda yinjira n'isohoka muri Minembwe, zikumira abaturage mu isoko. Abaturage baravuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025 ubwo ingabo z'u Burundi na FARDC zatsindwaga urugamba na MRDP twirwaneho zikikusanyiriza kwa Murima mucyo hagati, zahise zifunga inzira z'ubucuruzi by'umwihariko ihuza Minembwe n'ibindi bice nk'ahitwa Baraka na Uvira. Ni mu gihe rero izi ngabo zashinze ibirindiro mwari ya mayira yose nk'ahitwa Mikarati, Nyamara, Poezero, Kipupu, Birarombiri, zibuza abaturage kugera mu isoko ryo ku Ndondo n'ahandi, bituma ubucuruzi bw'ingenzi buhungabana n'abaturage batangira kubura ibikoresho nkenerwa birimo ibiribwa, imiti n'ibikoresho by'isuku. Mu butumwa batanze mu myigaragambyo, abaturage basabye ko ingabo z'u Burundi zatahishwa iwabo kuko zibabangamira aho kuba umutekano ndetse zitanababungabunga. Bavuze ko batakigira ubwisanzure bwo gucuruza no gutembera mu gace kabo, bagasaba ko inzira n'amasoko byafungurwa. Amashusho yagiye hanze aragaragaza abaturage b'ingeri zose, abasaza, abagore, urubyiruko n'abakobwa bitwaje udutambaro tw'umweru nk'ikimenyetso cy'amahoro, baririmba indirimbo zivuga ku mahoro n'ubwisanzure, bagana ku biro bya teritwari ya Minembwe, banyura mu nzira igana ahubatse umunara wa Vodacom. Nk'uko rero bigaragara, icyifuzo cyabo nyamukuru ni uburenganzira bwabo bwo kugera mu isoko no kugendererana, ubu bagasubizwa. Bikaba rero ibi biri kugenda bikorwa mu bice bitandukanye. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikare ntiburagira icyo butangaza ku myigaragambyo no kubyifuza abaturage bafite, gusa haribazwa niba ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri aka gace bijyanye n'inshingano zazo, cyane cyane mu gihe abaturage batangiye kuvuga ko zitababungabungira umutekano wabo, ahubwo zibabuza kwibeshaho. Iyi myigaragambyo y'uyu munsi ishobora kuba ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage batangiye kuvuga ijwi rimwe ku kibazo kibugarije cyane cyane ibijyanye n'uburenganzira bwabo bwo kwitabwaho. Akaba ari ibikomeje kugenda biba kandi bivugwa mu gihe akomeje n'andi makuru akomeye ari kuvugwa muri eno zigenzurwa n'umutwe wa M23, aho kugeza ubu byabaye ihurizo rikomeye, aho ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ryatangaje ko abanyamategeko 378 batsinze ikizami cyo kuba abacamanza mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abagenzura AFC yateguje ko mu rwego rwo kurwanya no gukumira ibyaha mu bice bagenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bateganya gushyiraho inzego z'ubutabera zigakorana n'iza gisivili ndetse n'iza gisirikare kugira ngo ibyo bishoboke. Mu kwezi kwa Kanama 2025 hashyizweho komisiyo yihariye ishinzwe gutegura iyi gahunda. Derion Kilumburu Mutangara uri mu banyamabanga ba AFC akaba yaragizwe perezida wayo. Iyi komisiyo ku bufatanye n'inzobere mu mategeko yateguye ibizamini by'amategeko kubifuza kuba abacamanza mu rwego rw'ubucamanza. Ibi bizamini byabaye ku igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025, byitabirwa n'abakandida 465 bari bujuje ibisabwa. Gutangaza urutonde rw'abanyamategeko batsinze ikizamini n'integuzo yo gutangiza inzego z'ubutabera zigengwa na AFC M23 mu bice bagenzura. AFC yatangaje ko ari intambwe ikomeye mu kubaka urwego rw'ubutabera rwizewe, rukora kinyamwuga kandi rushyira imbere abaturage nk'uko babivuga. Ibi rero bamwe bakaba bavuga ko bishobora kuza kuba bibi cyane
ndetse bishobora kuza kuba byateza ikibazo gikomeye kuko bamwe bavuga ko iyi ari barakanization itangiye. Hagati aho Lieutenant General Pacifique Masunzu na Brigadier General Patrick Sasa Nzita na Eric Ruhorimbere Ruhanga biyongereye ku rutonde rw'abofisiye bakuru bo ku rwego rwa general bari gukurikiranwa n'ubutabera bwa gisirikare mu bijyanye n'ibyaha bitandukanye. Lieutenant Masunzu asanzwe ari umuyobozi wa zone ya gisirikare ya gatatu ihuza intara za Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Maniema, Ituri, Chopo, Base, Urere ndetse naho Urere. Uyu musirikare ukomoka muri Minembwe na Colonel Bwange Safari umwungirije batawe mu minwe ku igenekerezo rya kabiri Munyonyo 2025 ubwo bari bari kisangani mu ntara ya Chopo oboherezwa mu murwa mukuru Kinshasa. Ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kw'icyenda 2025 abarwanyi b'ihuriro AFC bafashe igisagara cya Nzira gerereye muri territoire ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye bahanganyemo n'ingabo za leta ya Congo FARDC na Wazalendo. Umugaba mukuru w'ingabo za Congo General Julius Mbanza Mwirambwe yashinjiriye Lieutenant General Masunzu uburangare bwatumye abasirikare ba leta na Wazalendo batsindwa urugamba rwabereye mu miji igenzurwa cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Aho rero hari amakuru yemeza ko ubwo Lieutenant General Masunzu na Colonel Bwenge batabwaga mu minwe, General Banza yagiriraga uruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Kisangani kuva mu kwezi guheze. Umuyobozi w'urwego rw'igisirikare cya Kongo rushinzwe iperereza ex-demiap Brigadier General Sasa akurikiranwe icyaha cyo guhohotera rishingiye ku gitsina. Iki ni icyaha gishingiye ku kirego cyatanzwe n'umusirikare w'umugore Lieutenant Colonel Vivian Masika mu kwezi kwa Kanama 2024 ubwo Brigadier General Sasa yari umuyobozi wungirije w'urwego rw'iperereza rya gisirikare. Abanyamategeko ba Lieutenant Colonel Masika icyo gihe basabye President Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Ingabo na Minisiteri y'Ubutabera gufasha umukiriya wabo akabona ubutabera. Abagaragaza ko icyaba ari ikimenyetso cyo gushyigikira abagore bose bahohoterwa. Nyuma yaho uru rubanza rwa Brigadier General Sasa rubereye mu rukiko rukuru rwa gisirikare mu mwezo, ubushinjacyaha bwasabiye uyu musirikare igifungo cy'imyaka 2 biteganyijwe ko nawe azatanga icyifuzo cye kwigenekerezo rya 5 Ugushyingo. Umuryango FBCP cyase Fondation Bill Clinton pour la paix uharanira uburenganzira bw'imfungwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo watangaje ko General Eric Ruhorimbere wakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cya Kongo nawe yatawe muri yombi akekwaho gukorana na mugenzi we General Ruhorimbere wavukiye mu Minembwe kuva muri 2014 kugeza muri 2018. Yabaye umuyobozi wungirije w'intara ya gisirikare ya 21 abo umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri Nord Equateur kuva muri 2018 kugeza muri 2002. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hafunzwe abofisiye benshi barimo abamapeti yo ku cyiciro cya general n'abakoloneli bakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukorana n'umwanzi, kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu, gushaka kugirira nabo umukuru w'igihugu. Perezida w'umuryango FBCB Emmanuel Odo Kore yatangaje ko benshi muri abo ofisiye bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko kuko batigeze baburanishwa cyangwa se ngo baregerwe urukiko. Ati twasanze ba generali benshi na ba koloneli, ba majoro, ba kapiteni, abasirikare bato n'abapolisi bafunginzwe amezi menshi n'imyaka myinshi muri gereza ya Ndoro, gereza nkuru ya Makra no mu zindi kasho zitazwi binyuranyije n'amategeko, ntibigeze baburanishwa cyangwa se baregerwe umucamanza. Mu basirikare bakuru bafunzwe barimo General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'igisirikare cya Congo FARDC n'umujyanama wa Tshisekedi mu by'umutekano. Hari kandi na General Frank Ntumba wayoboye ishami ry'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero biravugwa kandi biremezwa ko akomeje kugenda garagara ihohoterwa rikomeye riri kugenda rikorerwa abo mu nzego za gisirikare. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda garukwaho, tubababwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko leta igiye gusubukura ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe, bikubiye mu ijambo yavugiye muri Misiri aho yagiriye uruzinduko mu mpera z'indwi heze.
muri uru ruzinduko ubwo yahabwaga ijambo yavuze ko guverinoma ye n'umutwe wa M23 bizasubukura ibiganiro mu cyumweru gitaha. Kisekedi yanagaragaje ko nyuma y'ibyo biganiro ko aribwo leta zunze ubumwe za Amerika zizafata iya mbere mu guhamagara perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe na Kisekedi ubwe kugira ngo bajye kwicarana imbere ya Donald Trump. Yagize ati nubwo Washington DC ibitekereza harimo gutekereza ko tugera ku masezerano hanyuma iduhuze na Perezida Kagame imbere ya Perezida Donald Trump kugira ngo amasezerano abiri ya Doha na Washington yemezwe burundu. Aya masezerano yombi rero yitezweho kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano imaze imyaka isaga 10 yibasira abaturage b'inzirakarengane. Abasasanguzi baravuga ko rwa leta zunze ubumwe za Amerika rugaragaza ubushake bwo gushyira iherezo ku ntambara ishyamiranyije Kongo ndetse na M23 nk'uko rero bigaragara, bikaba ari bikomeje kugenda biba kandi biteza ikibazo gikomeye. Mu gihe rero hari andi makuru akomeye atugezeho avuga ibizatangajwe na Corneille Nangaa avuga kuri Kisekedi Chilombo, perezida wa Kongo, aho rero bivugwa ko n'ubundi hari ibindi bibazo bikomeye biri kugibwaho impaka zikomeye. Ati Nangaa umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC Corneille Nangaa yanenze bikomeye icyemezo cya Felix Kisekedi wagaragaje ubushake bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Nangaa yerekana ko abaswahili bakeneye uburenganzira bwabo aho kubafata nk'abasazi cyangwa abasabirizi. Mu nama iheruka kubera i Paris mu Bufaransa, Kisekedi yagaragaje ubushake bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, avuga ko ari byo kugarura amahoro n'ubusugire bw'igihugu. Nangaa mu kumusubiza yavuze ko icyo cyemezo atari cyo cyakemura ikibazo by'ibanze by'abaturage b'iki gihugu bakeneye. Ati niba Kisekedi yarisubiyeho ku munota wa nyuma akumva yafasha abaturage bacu b'abaswahili kubaho neza, yagombye kuba yaratangiye gufungura amabanki akemeza ubwinyagamburiro bw'abantu n'ibintu. Nangaa yagaragaje ko abaswahili ari abantu b'inkwakuzi bafite umuco wo kwigira, batishimira guterwa inkunga ahubwo bafite umurage wo gukora no kwirwanaho. Ibi bivuze byinshi mu bikorwa bya politike n'intambara mu ruseruko bwa Kongo bikomeje kugenda bigaragara nk'uko bivugwa. Abakurikiranira hafi bibera muri iki gihugu baravuga ko icyizere cy'amahoro cyagaruka ruko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyitaweho mbere y'ibindi byose. Ngayo nguko rero ni no kudusoje amakuru yacu ngaha tubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere Fdnb sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.